Pacho me ba coffee de no crane. Biansi. Na onte asam no hwe. Asam no de no crane de enipa de e de enipa beba me nchen. Bim me de ma so toto fom no ana me ni to fom na me se empanimfo ma bi bemben ya. Ya mo pese o mo kan se ka asam no de ye meyi ya nya no bokwa na ye nyi. Okay, now say Sanum kanam so misro mo makabo ma ya de pa asam ba se bi onipa ya ne eka sa ndi de mo kan wo ma na se ni nyina anse ba bia beduru ndi ntimi ntwa mani ensa ba bia beduru no nsan kote bia fufurum ti ba bia beduru ase hwe ho ansa na mpanimfo mo di mani mu no. Okay, de on beka no and now wait now only bread be by o asam kana me pa cho no ye menu ya medinachi o asam bi ka ana onde oni asem bi aka pa cho ko ba se na se asam aba na asem bomba busu ya kwa fo ama ni ntu obejao sanity yo tabita ye di asam na chi asam wasam we ye ntwa so da se koligae tie ohinini na wo chefa bi ewom ye gi wa ade na sa wade no kora ma so na wo chefa ewom ye gi wa ade na so di pe bibia ewiase kwase abuo eya sela abai wani ni anda so wonche a wo ni suku pacho oda so eh tabitakum won sana wa maso chemeni sai owura ho akranda so wo tabita me ka sa ho bla idea sam owura ho ani sai abrantenda boy ni da so wo aw wo so ni ba bia akọ na busi afo so onyi ne niema ebuku suku mo ena wo se wo behwe no e pam cho mi nya no se me na ensenka ni mitima ka se ensi sene ope no santin wonu onya ba bi nkoda onya ba bi ntrane de na ne maame ni ho maame na ne ne kasa na niska onibi eti wu na obe obi o na ho mi nso mi nibi eti am sa akra no mo but enipa de se ayo eyem fensi dabi na me bebo awai e ma bibia e kama nti ye nwie mommy ye friend pound for ba obefa why ye fa cost 10 minutes na tabi takuma se me beto aso kina